bakunzi kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri ubu twumva mu masaha yo ku gicamunsi, turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 16 z'ukwa mbere ibihumbi 2025. Birumvikana ni amakuru aba agezweho abarebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Tuba tugiye kugenda tubapudetinga mu bice bigiye bitandukanye, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Sindi butinde rero turaza gukubita tubangwa, ariko ayo makuru tuze kwinjiramo twaje gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose ari abantu b'agaciro bakomeye cyane, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Congo, baba bari Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Biyumvemo ikaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubahaye ikaze mwese tubikuye ku mutima. Twirukanse cyane rero turaza kuba tubabwira yuko ubwato bwohereje ingabo zabwo zatsiniwe muri Ovira kurinda Karemi. Ni amakuru atugezeho mu kanya. Ubwo ni ubwato bw'ingabo z'Abarundi bwa FDNB, ariko kandi turaza kubabwira ibijyanye na Trump washimangiye ko yashyize iherezo ku ntambara y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze imyaka igera kuri 30. Ariko kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahoze ari minisitiri arashinzwe n'inzego z'ubutasi gushimuta abana be. Amakuru agezweho turaza by'umwihariko kubabwira byinshi bigiye bitandukanye. AFC/M23 yavuze aho Kabila aheruka, by'umwihariko yavuze yuko Kabila adaheruka kugaragara mu ruhame aho aherereye. Turaza kwikomosaho cyane ibyatangajwe na AFC/M23. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka muri teritwari ya Rutshuru, imidugudu ya Bukombo yabaye mu isano ry'imirwano. Nyamuneka ibintu byabaye ibindi, ariko kandi turaza kubabwira yuko abasirikare barenga 500 ba FDNB bamaze gutoroka, by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi nyuma y'ibikorwa bikomeje kugenda biba by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi. Ibintu byakaze Burundi, nyamuneka buri mu byago bikomeye cyane. Imirwano ikaze rero yahereye ku munsi w'ejo. Amakuru aturuka mu gace rwose by'umwihariko ka Bukombo aremeza ko rwose ngo imirwano yabaye ahitwa Bambasha ku birometero bike cyane uvuye ahitwa Mweso, mbere yo kugira ngo ikwire mu gace ka Karambi ndetse na Cyahemba. Amakuru rero anavuga ko imirwano yatumye abaturage babarirwa mu magana bahungira mu midugudu baturanye ndetse no muri santere ya Mweso n'imbibi zaho, by'umwihariko no mu bigo by'amashuri. Hashize rero iminsi itari mike kariya gace gakwijwemo by'umwihariko abasirikare muri teritwari ya Walikale, Rutshuru gakomeje guhungabana cyane cyane, by'umwihariko abaturage bakomeje guhura n'ihungabana rikomeye kubera ibitero bikomeje kugenda biba muri biriya bice byose. Rero bikaba ari kimwe mu bintu navuga yuko yenda turi bwinjiremo cyane, tukarebera hamwe ubundi bimeze bite muri teritwari ya Walikale, bimeze bite muri teritwari ya Masisi, bimeze bite muri teritwari ya Rutshuru. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande ni muri groupement Usobanyungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bahunze byinshi guhera ku cyumweru tariki ya 11 nyuma y'imirwano ikaze yadutse mu masaha ya mu gitondo hagati y'abarwanyi ba AFC/M23 n'imitwe y'Abazalendo hafi muri aka gace ka Kazinga. Amakuru aturuka rero muri kariya gace avuga ko abaturage batewe impungenge n'umutekano wabo ndetse n'ubuzima bwabo, bahitamo kuva muri ibyo bice berekeza Iwawa Yungu muri teritwari ya Walikale bashaka amahoro ndetse n'ubuhungiro. Bamwe mu baturage rero bahunze bacumbikiwe n'abaturage barakariye ku bushake, mu gihe abandi rero bacumbikiwe mu mashuri, mu nsengero, mu buzima burangwa n'ubukene bukabije. Amakuru rero aturuka mu bice byo muri kariya gace avuga ko impunzi ziri imbere mu gihugu, anagaragaza ko kandi ibibazo by'ubutabazi bikomeye cyane, kuko abaturage bahunze basize imitungo yabo yose bagarijwe n'inzara kubera ko babuze icyo kurya ndetse n'ingaruka z'ikirere cy'imvura cy'umutekano muke, bigatuma basaba ubutabazi bwihuse burimo ibiribwa ndetse no kwikinga by'agateganyo kugira ngo bakorerwe ubuzima bwabo n'imiryango yabo.
bikomeje kuvugwa rero ku kibazo cy'ubuhunzi gikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo hakaba hakenewe igikorwa gihuriweho cy'inzego za leta, imiryango mpuzamahanga ndetse n'abafatanyabikorwa by'ubutabazi kugira ngo bahangane n'ingaruka zikomeje kuremera abasivili. Ibyo rero byateje ubwoba benshi, nyamuneka urabona ko ibintu bitoroshye habe namba muri rusange. Sindi buti rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye kugaba ibitero byifashishije drone z'intambara by'umwihariko mu gice cy'iminembwe mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ibitero rero byatumye umutekano muke urushaho kuzamba by'umwihariko mu karere. Nanone amakuru rero ajyanye n'ibi bitero yemejwe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribinyujije ku muvugizi waryo Wenzi Kanyuka, watangaje yuko bagabweho ibitero mu gace ka Mukuko no mu nkengero zako. Mu butumwa rero yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko kuri uyu wa mbere drone za leta ya Kinshasa zagabye ibitero by'indege zitagira abapilote mu buryo bwo buhumyi kandi k'ubugizi bwa nabi muri Minembwe by'umwihariko mu gace ka Mukuka no mu nkengero zako. AFC M23 rero ivuga ko ibyo bitero byagabwe ku bushake kandi mu buryo budatoranya, bikibasira ahatuwe n'abaturage benshi. Ihuriro rya AFC M23 rero ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi rikaba riri kugenda ribyamaganira kure muri rusange. Muri Uvira rero naho situation ni hatari, ibintu bikomeje kugenda biba ibindi kugeza magingo aya. Amakuru mfite rwose arimo aturuka muri Uvira, nyamuneka nuko ibintu byamaze guhindura isura muri Uvira. Uvira rwose icyitwa imiripuko yo ku rwego rwo hejuru ikomeje kugenda ica ibintu. Imirwano yo ku rwego rwo hejuru ikomeje kugenda ica ibintu mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi nabyo rero byamaze guteza ubwoba bwinshi cyane abatari bake, byamaze kuba biteza ubwoba bwinshi cyane abatari bake, kuko ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga yuko ahitwa za Kiriba barimo baradiporoyinga ndetse no mu bice bya za Karamabenge. Ibi rero bikaba byagaragazaga yuko n'ubundi isaha ku isaha nyamuneka icyitwa imirwano ikomeye cyane ishobora kuza guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ariko n'ubundi niko byagenze, icyitwa imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye. Ibi biri kuba rero mu gihe intare za Sarambwe zishaka kuza kuba kugenzura 100% bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi, ndetse na FARDC ishaka kuza kuba iri kugenzura bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi. Ubona ko ahangaha urugamba uri bukomeze kugenda rufata indi ntera, hari bukomeze kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza magingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no
no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa
nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya
nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'Abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo ahagaragaye sosiyete